Pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije, a u saradnji sa regionalnim privrednim komorama kao zvaničnim suorganizatorima, Beogradski sajam po 8. put zaredom organizovao je sajam etnohrane i pića. Na sajmu je učestvovalo 300 izlagača iz zemlje i inostranstva sa 1000 različitih proizvoda. Mislim da je ovaj sajam zaista uspeo, možemo da ga proglasimo već danas uspeo, zato što je u ovoj eri depresije, nepopularnosti preduzetničkog duha, traženja posla samo u državnom sektoru, izuzetno potrebno da se vidi da u privatnom sektoru na malom može da se pronađe mala prerada udružena u zadrugu uz pomoć lokalne samouprave. Eto ga uspeh i u Zaječaru, Leskovcu, pa i u Grockoj, Obrenovcu, Rakovici, Zemunu, Surčinu. Pod pokroviteljstvom Privredne komore Beograda na sajmu su se predstavili proizvođači hrane kao i zadruge. Napomenuo bih da smo mi jedna zadruga novoosnovana, prva zadruga posle rekonstrukcije Vlade Srbije, gde smo se osnovali na samoinicijativu. Sami smo napravili udruženje u Arilju, negde oko 150 proizvođača poljoprivrednih je napravilo udruženje Eko voće, čiji sam ja bio predsjednik, a posle se za godinu dana izrodila ideja da napravimo jednu zemljoradničku zadrugu koja će nam mnogo pomoći u pripremi i plasmanu i proizvodnji naših proizvoda, to jest voća. Proizvođači hrane iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga, okupljeni oko regionalne privredne komore Leskovac, predstavili su svoje proizvode pre svega iz povrtlarskog dela poljoprivrede. Mi smo doveli dosta proizvođača iz našeg kraja, znači preko 40 izlagača je samo na našem štandu ovde, a bili su i specijalni gosti štanda regionalne privredne komore Leskovac, privredna komora regije Kavala sa rukovodstvom, gradonačelnikom, predsjednikom komore i 25 Grka je došlo, izložilo je svoje proizvode ovde. Zainteresovani su za naše proizvode, a zainteresovani su i na neku vrstu saradnje što se tiče zajedničke potrošnje i izlaska na tržište zemalja Ruske federacije, Rusije, Belorusije, Kazahstana, znači zemlje CEFTA gde oni imaju određene carine, a gde mi možemo ući bez carina. Tako da je ovo jedna dobra priča gde smo s njima ostvarili jednu stvarno dobru saradnju i ta saradnja se odvija već niz godina, mi smo prisutni na njihovom sajmu i ona će biti u narednom periodu sigurno još bolja i plodonosnija, kažem, ne samo na delu proizvodnja hrane. Moram da kažem, sam malo bez lažne skromnosti, da smo jedan od najposećenijih štandova, jer smo ove godine rešili da stvarno iznesemo sve ono što jug Srbije može da ponudi. Znači, ajvar po tradiciji, već koji je postao brend, prepoznatljivi brend ne samo juga Srbije, nego cele Srbije, a i šire, koji je međunarodno zaštićen, i Leskovac koji je jedini grad sa dva brenda, sa leskovačkim roštnim mesom i leskovačkim ajvarem. A evo danas ovde na sajmu smo pokušali, ja se nadam da će to biti vrlo uspešno, da prezentujemo i čuvenu spržu, leskovačku spržu i ljutenicu, i radimo na zaštiti i ova dva proizvoda. Po prvi put na sajmu etnohrane i pića opština Bela Palanka je prezentovala tradicionalnu hranu tog podneblja uz bogat kulturno-umetnički program. Bela Palanka je jedno malo mesto, smo rekli već na prezentaciji, ali bogato duhom i bogato tom tradicijom koja može dočarava u suštini sva mala mesta u Srbiji. Ono po čemu se mi odlikujemo su upravo ovi proizvodi od paprike vrtke, unikatni i u celoj Srbiji možda i šire, sigurno 20 vrsta specijaliteta od paprike vrtke, i pored toga što je dobra kao hrana, mi trenutno radimo i na sertifikaciji, znači kao semenskog proizvoda u saradnji sa raznim institutima u Srbiji. Druga stvar je banica. Banica, kad kažem prijateljima koji žive blizu Bele Palanke šta je to banica, gibanica, onda svi brzo shvate šta je to. Banica je jedan specijalitet takođe belopalanačkog kraja i zbog toga smo mi pre 7 godina i počeli da organizujemo manifestaciju Dani Banice, koja je ove godine po meni dostigla ne konačan vrh, znači mi se trudimo svake godine iz godinu da manifestacija bude sve bolje i bolje, ali je dostigla jedan, da kažemo, maksimum u smislu da su Dani Banice poznati po Beloj Palanci, da je Bela Palanka poznata po Danima Banice, što je 10.000 ljudi je prošlo ove godine za 3 dana i što nam daje prilike da pored Dani Banice, pored vrtke promovišemo i druge stvari i one potencijale koje ima Bela Palanka. To radimo na susednom sajmu lokalne samouprave, tako da smo ova dva sajma spojili faktički u jedan, želeći da na što bolji način prikažemo Belu Palanku kao mesto sa bogatom kulturno-istorijskom tradicijom u delu spremanja hrane i Bela Palanka jednim potencijalom za dolazak novih investitora koje će na jedan drugčiji način podići ekonomski razvijenost naše opštine.
Opština Merošina u saradnji sa Kancelarijom za lokalno ekonomski razvoj akcenat stavlja na voćarsku proizvodnju. Ove godine se uglavnom stavio akcenat na to da je prevashodno strateški proizvod naše opštine oblačinska višnja, pa smo u tom smislu celokupnu promociju i opštine i naše teritorije radili. S tim što smo takođe, pored proizvoda koje smo doneli, iskoristili priliku da promovišemo i novi vodič za investitore, kao i mali dokumentarni film gde se ljudi mogu upoznati sa opštinom iz koje dolazimo. Mi smo se prevashodno skoncentrisali na to da proizvodi koji su ovde izloženi ne budu prodajnog karaktera, već da se ovo iskoristi kao način da promovišemo naša preduzeća i da se uspostave kontakti i eventualno poslovna saradnja između ljudi koji posluju kod nas na teritoriji opštine i drugih ljudi koji su možda zainteresovani za saradnju sa njima poslovno. Gotovo cela Šumadija i Severno Pomoravlje predstavljaju područje sa koga mlekara Granice svakodnevno otkupljuje 50.000 litara sirovog mleka. Na sajmu su predstavili široku paletu svojih proizvoda. Ove godine, kao i svake godine, predstavljamo se na sajmu etnohrane i pića našom paletom proizvoda. To su dugotrajno mleko, kratkotrajno sveže mleko, kisela pavlaka, kiselo mleko, sir kosmajac, sir graničar, krem sir, a nadamo se da iduće godine će biti proširena paleta naših proizvoda i da će biti i čokoladno mleko. Kapacitet naše mlekare je 100 tona dnevno mleka, trenutno sada prerađujemo 67 tona mleka, vršimo otkup na teritoriji Šumadije. Novo to što ćemo da uradimo za iduću godinu je promena našeg dizajna, tako da ćemo verovatno našim potrošačima predstaviti novu liniju naših proizvoda sa novim brendom. Vršački region je nadaleko čuven po svojim vinarijama, još u doba Rimskog carstva i starih Dačana. Viševekovno iskustvo lokalnih vinogradara koji u spoju sa savremenim tehnologijama proizvodnje daje autentičan ukus, vinarija Bogunović prezentovalo je svoje vina na sajmu etnohrane i pića. Vinarija Bogunovice proteže u dva pravca. Primarna prerada i prijem grožđa, što podrazumeva prijem grožđa, preradu, fermentaciju, odležavanje, negu mladih vina, starenje, flaširanje i sve ono što podrazumeva jedan tehnološki proces, nalazi se u Zemunu, a drugi kraj je vezan za Guduricu. Gudurica je jedan od najstarijih regiona koji se bavi vinarstvom i vinogradarstvom. Tamo su nasmešteni vinogradi, tako da nam daju vina koja imaju izuzetan ukus uz lepe harmonične kiseline i sve ono što je potrebno jednom vinu da bi dalo svoj najbolji potencijal. Jako vodimo računa o nezi belih vina, pošto je ona nekako i najbitnija. Kad proizvedete vino, pogotovo kad se govori o belim vinima, i kad završite fermentaciju do kraja i dobijete finalni proizvod, to jest mlado vino, kad se ono taloži spontano, vi, u stvari, kod belog vina najveći problem imate da sačuvate to belo vino. I u tome i težimo, zato imamo te atmosfere azota i argona i trudimo se da to uradimo na najbolji mogući način u cilju najboljeg mogućeg proizvoda, koji možemo da dobijemo. Aronija iz Starih Banovaca i svoje palete proizvoda za ovu priliku predstavila je 2 nova pića na bazi aronije. Za ovaj sajam smo spremili 2 pića, obzirom da kažemo etnohrana i piće. I sad za ovu priliku smo spremili naše domaće vino od aronije i spremili smo liker od aronije. Liker se pravi od prirodnih sastojaka, znači nemamo veštačkih boja, nemamo konzervanasa i tako dalje. Znači u sastav ovog likera ide domaća rakija koja se dobija od šljive i aronije. Kombinacija vina Vranac
od grožđa i polovina je vino od aronije. Tako da mu to daje neki specifičan, donekle jak ukus, ali oni koji su probali zadovoljni su. Sad ćemo vidjeti kako će to da se pokaže na tržištu. Jedan od ciljeva upravo završenog sajma etnohrane i pića je da se od zaborava sačuvaju stari recepti, karakteristični za pojedine oblasti i regione Srbije, poveća proizvodnja hrane i pomogne razvoj seoskih domaćinstava.